Wero TV. Ontugu ya Kenya kwina rwaria rwanu kana na no tukwenda kithurano ne kya 2027 na miaria kiri bamwe ba Kenya ni kwithira nindi kiangaratana kya Kenya gwitina mbere na ngwataniro ya rumo bwa nthiguru nyuma ya kuringa kura mwaka ya 2022 rutero ragani rwa ODM rwethirite nindi rukuma maandamano na kinyocho kia siasa ya Rwengari kairita kakuri kuringwa rwa kuma undo kiameneke UDA irechithirite kinyachitia kwingatwa kwa Rigathi Gachagua nyuma ya maandamano ya mbere ya Gen Z nacho chithirani kiongela nko kirumuri rwa siasa cha 2027 kaitana kau itegere nende itigere akwimyaka ithatu irwari Jumatano tariki 23 mweri yo mugwanja ni miaka 17 itiere mbere ya kithurano kio rais na siasa no kiwetana mbere wa kana monki iro yukoneka utikunia na nukumene nontubone kio tukobweru eto gukuria otwe maoni ya kuna ugebo kunende gure campaign ichi ya siasa iri kwithira ikioneka itana mbere nukuthugania ni batere kurunge kwa kana siasa bedire bagita na mbere na siasa chio maoni ya kuyariko iguru ria campaign check siasa iri kwithira igita na mbere Kenya twe maoni ya kukurukira na mbere ya SMS irete na marikinyare kunione 23578 kana kiri mitandao yetu yo kinyaneria na tukethira kinya tukithoma maoni ya kunende iguru ria urutingwe kinyabonke amaye NCAC na gutegera siasa amwe na miario yo na tukethira tuyathoma na oroboirwa inende ya mara tukubanganirite kindeto cha Wero thaithatu akari baga kwe gututera barabara na bobanari gutheta ni moni yo bakwa yatikuthikirwa Rais Ruto na Gachagua gwetana mbere kugeranira migambo ya ondo kimantu gisiasa Daraka University kudara kirimo ku ya ithabu yakionekana ndi kuthiatira watho bonde kinya bwandikani Tukeda tukuretera nindi gichunchi kembere kerono rwamwanya murumo yompanga Natukwateni kirindeto chewero dhaidhato na nikinyana utwateni ndio kulukira www.werodigital.co.ke kana idhiro ki-download app ya Wero Digital kiri Play Store no komba kwethira ndio kithiata iraibindi na mibango yetu nende kaita konde na ntuko chonde otibe bikethira bigyo kulukaira moneto tuwa madhi orobero ni Maureen kirimina ngetwa Phineas imana tude tukwetana ira mwanka mudeno wikethiro kiula wa nyumendeto kwena kalono Deto chero daidatu ikamberia dhaichichongwa. Gabana mutumana ugete akawa tambaru Rais William Ruto kudhurwa kwa mukondo yoele mutumari uganendi njuma emiru ikedire kigunika na milioni 500 kuma ikedire kanene kukenda ukeria chibitare ya Meru level 5 mwanke kinya level 6 mwaniko tondeto mudhuri murioki na utuambiria chio. Akiaria Gavana wa Meru Reverend Motimanto Ithinkia na ugete ati weja Gavana wa Meru agetana mbere kugwata mbaru thirikari nene aria mutongirio mugongo na munini wawe gitumi kaunti ya Meru ni kuona uguni bunene muno kumania thirikari iji akiuga nandi baraba kumwira ati akaria manzira thirikari nene ati thwagitika akejana ngerekano njuma ijite munini mutongirio mugongo akethwe cibitari nene level 5
kini mubango jo kumitithia nkathi ya level 6 na kaunti ya Meru ikethwa ikunika na mung'ana ja milioni 500. Anto baba ingimbi betu bakiuga mutuma ukaracia nteto cia national government, ukaria nteto cia President Ruto, ukaria nteto cia Kindiki, nende ndeborie nonto ya Friday ni ndombete kiri national government milioni 500 yara yeyite ukiria sibitari yetu ya Meru Teaching and Referral Hospital. Tesa wasawa? Mbesa yuito nenkeri na deputy president ne yete kubwethia gintu gita one ground breaking. Kenda sibitari yetu yitia air level 6. Itokuthikira. Nende bwambira nkayaria nteto cia national government. Inabo kweregera mbesa ya yusi human loi. Muntu we nampara omba kuruma oweriko. Tanga ogetho kwenda kuria na bukemenya abatu turatwire thinene miaka 2 na nusu nanga okethira turia Meru turenda kura tukariu na tutendoka sua because anto barabataringire thirikari kura anto banyansa anto bantereira ingi ibo bawikirwa maendeleo na tutukayetwa Mount Kenya ituretere tutena thirikari twetako boreona Nyanza bagikirwa maendeleo ya kariate ya manene teu na nde borenda batu na tutukachwa ne baraba kutieta to opposition no kwerere kura ikwamberia kuringwa na arwa akiwa nandi nonto bagitungiki na utina mbere bungi barapo kwendekana nene kaunti ya Meru no mwanka kwa tembaru mutongirio mugongo na kuwa kinya na kuendethwa kithura ya jairi na tutebo lazimisha kuringa kura it's your democratic right ya gutara na ogeta ende ya gavana wenu ora mwendete ndiboromba thirikari ra woni ngo support era bombera ito toerere roi ito romba president ya tobwetherie Meru City ibana bakwenda Meru ya City bakwenda sibitari cieto ciokirwa baraba kwenda Kinoru Stadium iretwa ndene ya Meru yuma kiri national government ibana bakwenda nteto yu ende woni ndawa president wetu itutamure babo tebatero ngwatia president wetu itamuyana deputy wa waita muyana amo tumonto endingia Uruga Northiment twena mutuma twena gavana wetu twamwa support ibo gwiritwo nonto bwa kwithirwa na tunenkirete gitu kia deputy governor ibo gwiritwe ibwega sana your excellency opigwe nowe tukwenda nowe tukugeta atia nowe tukwenda kinya 2027 nowe tukugeta atia akiuria kariba Meru betho bakirumira muno mubango josha na kutho bagiciandikithia nikenda bagunika kagite kara bareta cibitari na bakathikira muno manto jana siasa barabo bajua bagweta cibitari cia guru na ndi baraba obwera cha eteritango gi barabe na mbeca cia wita private hospital rekaina bauburu tafadhali kendarira twana twetu mwekuru kana mukuru kiribara mwathani atharimite na family bakethira bakenda utethio bwa ugima bwa mwiri kwa twika antu baiba kwethia atia ibagutethuka itwitite kwaria na coordination kana na policy kana na policy makers ba ministry ya health nikenda tureta mubango ywa kumenyera vulnerable families na tuba policy tuba cover nikenda weta sibitari ukethira utena thina nyingi na family tikutabika kuendia mburi kuendia nguku already thirikari account ni kumenyerete muthuri Muriuki Uru TV mutire Kangangi. Rais Ruto na tharikirite aregani baki bagisiasa ikiwa batena mubango kiria Kenya akirena muthuro Jumatano muthenya Ruto ugite muntu atiumba kweberia gentu na atina kiuria gyakyo awite aregani bawe ngwe yaone ndi ni kwina Ruto no kaka na indi utibo bakuwa baraba kedira nindi bakia na bubo teria a Kenya kaitene okau mutungeria wa kiama
kia DCP Rigathi Gachagua na menete bunene thirikari ya Kenya Kwanza akiwa anaremi gutungatira Kenya buru akiaria Gachagua riria gucemanitie na thinjiri na kinya wa Timberbangi nde naugite Rais Ruto ate kumenya thinere nde Kenya bakwithira baikulukaira njara-ini ciakie. Rais wa nthiguru ya Kenya William Samoei Ruto nethirite nende akiona kimuthuro yokie kumania na ndeto iri kwithira cietamba kwa ndeni ya nthiguru ya Kenya ikionekana indi cionthe kwerekera kithurano kia mwaka wa 2027. Akiaria Ruto gwite baraba ingine ndi bakwithira bakienda umwebelietine ki otimu bango baina yuo indi no kuwa tu Ruto must go. I listened to another group of friends and Kenyans, brothers and sisters, who say Ruto must go. And for sure, just like those who were there before me, my time will come and I will go. Just like those who were there before me did. But respectfully, sirs, madams, let me ask you. So, what are your reasons for this Ruto must go? Akiaria Ruto wite kwi mawira ne kathumbe thiri akika akiona ombite kuingia yamo yayo na bando atarikia netete na mbere na kuyathiatira. The pledges I made to Kenyans are being realized one by one, day by day, pledge by pledge. And I remain committed to fulfilling every single one of them. Our economy is stabilizing and growing. Today, Kenya is ranked the 6th largest economy in Africa, up from the 8th 2 years ago. Oriu nonanitie kuria kwaniro ko kieni baraba kwendekithia beletine akiwa baichi ate atua yite kurita Kenya ukombone. What if I am an agent of destiny for the transformation of our nation, whose promise has been delayed for far too long? Pause. Reflect. Think. Give me a chance. Ruto na wite ni mana ikira mwira ne kathumba na nechemanitie na migombe hindi ate kwilila na ntomuthiene akaingia yayonthe. Yes, I made promises. Yes, I took on many challenges that had bogged down our nation for far too long. This wasn't a mistake. This was deliberate. I promised to change this. And that change is happening. Kinyethira ati mwetete na rietwa Ruto nonekete kuinia kauli ura wari mugambithani munene nwe maraga akiwa twire utungerie ne indi kaitene kane ndi niriaonete arwire gite ikio rais akiwa nthiguru ya Kenya iri nthibonene. I listened to one gentleman who retired the other day after working, I think, for 40, 50 years. And he wants to be president. And I listened to him say, Kenya is a failed state. And I asked myself, so for 40 years, you have been working in a failed state? So you want to be president of a failed state? Really? You want us to entrust you to the leadership of a country you don't believe in, to a people you don't believe in? Kaitene kau Rais Ruto nethirite nindi agitarira kiao wakiwa keni kia talanta yontobo mwene ndi burabu kaithira bukiri kana wabunene akiwa are muthionto ya bobo irira kuoneka ndeni ya nthiguru ya Kenya ni akwe miaka 42. The proceeds from this listing will directly support the construction of the Talanta Sports City Stadium. The Talanta Sports City marks Kenya's first large-scale, purpose-built
purpose-built international stadium project in more than 40 years. Ndigurune chaume na Rigathi Gachagua na mwekuro kibeti tena mbere na ndionga yonde ni ndiguru ya Amerika arani india kiaria Gachagua direte akiona na kiao maruto na remingwe akiwa kinyako ina thina ende rais atewetikiria. Everybody in Kenya knows there's a problem. Instead of listening to the agencies, the issues they are raising, abductions, extrajudicial killings, corruption, misappropriation of public resources, President says, no. These people have been incited by Rigiji and Uhuru. Nkadha wa Gachagua nwe Dorcas Rigathi ethira akiwa nende we atikona thina kinyari ku we kwithira kithiatana na mukurokie na kiora kia baraba ina thina nontubure thina yo niriku. And as he supports me, I also support him. Together with my children. There is nothing else. He's the head of our family. And I don't know what anybody has a problem, a husband moving with his wife. For Jehovah God says they shall become one flesh. And they will be with each other and they will be naked and they will not feel ashamed. So what is the problem with me and my husband? Akari baga kui sentiment iba chumirete na kudeta anikira bakuwa barabara chione ndi tuwitikirika bariadira barabara chia yaga kuembu injero na kinyaka gomani chidirete kedo kaburu bariwa kinyaku maria makeda yaoni ontobobo muna nendi bakuromba tungiria boku baririkana no bagirediria barabara umandikitande to mutugikare na ripoti tariria. Baba ni bamwe batumiri barabara ya kumaga kuimbu injeru kaguma gwita kithirune barabara ira bachumirite kuga kuringano rethukangi bobate kumba gwitithio gendi bobo ntuku uria kwagirite ni untu bwanjira kugia maguru na ndi bakiuga ni untu akanika gita kathano na ni thukangi ne nyabagecoria wona kwaura gukaratia bakiuga machera jamiunda na ndithia gwikia thokone ni tempanga kiribo arekerikanwa njira eje yumite karia na monka kithirune yaruguritwo wathanine bwa Rais Uhuru Kenyatta kende kethire gikura mina yethire kirita na nandika yite na kanjira eje nonekene kiritura nguge ikura rami kuma karia na monka ndagachene agakoi nikyo gitumia kariba bashumirite bakimakira bakyurie thirete gwatana gwita monka kithirune boba gakaratia. Tukatara kuma Mbuinjeru monka kithirune twina cukuru mugwanja ile itumaira ikonekta wi barabara eje twina ibanda bya majani bitano twina correction centers chieria 12 iketha kwetha thai area ithina ngare kwejera ibikibiki guchwana ndo ntonjera ne thuki utenga leomba kweje gatweka ngashuma kwa ura bikibiki iteja na ngare iteja ana bateta skuru especially kwa ura into bitha bikolipi komba kwethora itokomba kumera kana biashara bomba ku gain access kire kweja kugura interview kingi baruga ni untu ne bakona mukandrathi roe injera yakarie ne monkaga koi akerita nguge njega na kandrathi barabambere tenjira eje bejaga bagitaga ni borete na baromba mubunge wa okere manguchine wamana rwangirwa kera gutigira ne bakwa mukandrathi uri na kathari kakumikira ramikenda gutigira njira eje siasa ne chamwaka jwangirije mirongo na mugwanja itethire kiromba kura kaire barabara eje ethirwa ni nenkanirikire contractor nonto bara twithire tukiona bakeja ground ine tonete baire meakeu beja bakeja kidogo bakaura na kwethirwa ibanenkeri toromba kera batuchenjeria nonto kwina contractor okuthithia barabara kuma kariene kujaga koi tukuona gukinjaga mono ere kwendereao tukiromba ethira muntu ugomba kunenkerwa mbere au mau agatugwatithaniria kuma gakoi monka kithirune tomba ukarabwega mbece u kethora gakorma kuthithia ni ndevetwo uju kuthia njana tukwana gwe ni thongi eje a continue agwatithanie njireje tugeta siasa ene tutakwenda eje twekane part and parcel ya kuromba nayo kura muthiene ne akaribara barombete mubunge wa okirima beterete njira eje kirorami na tigire na kumirima na kubekira mandiko kenda bagatiga kuthangika lako ni sub delays thithiro sub maintenance tukinya gwetera
ikwaende kwithira ikirira ethera ni grinding kana mantoria ya komba kuthithwa at least tuona gukurukira nontu taitu kwaria barabara ekuma mbunjaro monka kithirune itikumba gwitika kuma gicigo mbunge kia Central Imenti nke reportera teto cia Weru reakwa rietwa ni Mutuge Kare we mutugi kare nonto bwande tono mutegero ntukona kanyaga kunoka endi tukeda tuchokara nindi na rono rwegie chukuru ya Tharaka University ira nende onekete kuriaria kamiti ya mbunge ya Senate kumania na kuthera kwa maukuyona endi amona wandikani ukethero geta kuri nchokerete nyume kaita katikuraya na rono ru amona ingi Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwite kuma magana jana na 120 monka magana mugwanja za 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati zetu tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top Tomerie njega kiriogwa murimi omira Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi Green Life ikureterete kioria kia thina eje buru kiri ndawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no uchinchina na benzolone mililita 5 thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10 kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10 kenda gwikira mira ya kurangi jere no yona thoko tumira gold chance vegetative na kithimi kia gram 50 no ungani ndawa iji chionde amona integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987 ukulima ni Green Life, your growth is our growth. Nukuthuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari cukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani nikirokarania janjemwe na kinya cukuru ikumakira aritwa ukienda kuringa ndari tukugwati ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences ngugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda imanto jamikarire gatigati ka aritwa na atori aritwa na aritani na bogetumi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati Kewi kio getumi tuaero ke wagia college rea njega buru getarone ke Afrika mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025 ujokane ba mweri jo kenda ibuetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719 223 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Moxie Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisi kuna maguri ja mega turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru iturugura ntuko chionde
kuma Jumatatu mwanka Njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 10 mushogoro nontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198 bwinthe ipo gwatiogeni. Ore mwarimu askari muritungo gyo thirikari nene kana ya county tukureterete super mapato loan irene uteithio bwaku kuma kiri yetu sako gukurukira payslip yaku ukahewa mainde ya kumija shares chiaku na utiwitwa guarantors kana security ukare kama thina ja kigina ja kuinyira na yetu sako ereaja no ugwate super mapato loan orio kwenda no kare na miaka enana na marija 1% reducing balance o mweri nitutithagia kinya buy off kuma kungi riongira rwangirwa yetu sako akui nawe uciandikithia no ringi thimu kurukira 0724114444 kana 0111038000. Super mapato loan by yetu sako. No collateral, no guarantors, just possibilities. Vultures are gathering, Ladama. With every bid that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of her property and assets shall be left to Amichir Achesa. A legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Murati. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju, juambishori, kuma nice rice millers moya. Moguri, wakinyandu kene etia mutujo. Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and on the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Tuchokerana tunende Vice Chancellor wa Tharaka University Professor Peter Muriungi na rigareti ya bunge rungurwa kamiti ya uonjirithia ya bomu ingi nyuma ya Auditor General kwithira ati University withina nkanja kinyanini mokune ethabu Nkoroki University ni umbanite kiri watho bonenkaniri ngwe ya bunge baikatha VC Muriungi kiri ngwe nende irethirite ya kiana nontu na kwanania nindi kinyanto kumanduriyo mwanya Anthony Kathenya na ripoti. Abunge ba kamiti ya gusonkono tumiri bwa mbesa kirite nguli jende hawathani na kithomo muthenyo mdene batigirwo na kirigalo kinene nyume ya mutari munene wa mathabu kwithira ati University nene ya Tharaka ni iretongeretwo ni Professor Peter Muriungi itina kiuria no kimwe gya gucokia kiri miaka 3 ile tukite ya kigina. Kulingana na mutari munene wa mathabu ya thirikari Professor Peter Muriungi ni ingiti mendekithia monde makuthingatira watho kiri witi na mbere bwa university no abunge bagikathaga university no nontu bakwithire ya mbere kwandikirwa ripoti njeru ya gisunse kegana rimwe ni mutari munene wa mathabu. The report on financial statement and qualified opinion. Unqualified? Yes. Oh. Vice Chancellor, do you understand the meaning of unqualified? What does it mean? There are no weighty matters of compliance. Clerk, is this the first one? This is the first unqualified. Tobu bwake kulingana na mutari munene wa mathabu University ni ya Tharaka ndia Professor Peter Muriungi ni thingatirite watho kiri wandikani na gutigire ni kung'ania nduri jonde ja Kenya kiri university no. The ethnicity composition. The ethnicity, we are compliant with the 30-70 requirement. Yes, we are compliant. The first one ever. Yes. Abunge liba kende kidegi kudithia ndiongi ya kithomo kiri University ni ya Tharaka. Is in Taraganithi. Clerk, when you do the trip in Central, you know Taraganithi is famous for what?
Inexistent also. Yes. Thank you so much, as on a light note, and God bless you. Continue doing the good work. It's one of its kind. I mean, we have not seen such kind of report. No, we have not. And I think it's good to commend this Vice Chancellor and the team. And Chair, it's commendable. I don't think we will go there by passing. I think we purposely visit Tharaka because it will be benchmarking. Well guided. VC and his administration, they've done a good job, and particularly because of the good job, he came here confident, knowing that he may not need all the other members of staff. That is why when you asked him about HR and the others, he was like, we are well covered here. So keep up with the good job. To thank the principal and the management of the institution. This is a very, very good work. And being the MP of South Imenti, we never Tharaka. Most of the workers and the students also from South Imenti are enrolled in this institution. Continue doing the best, and we have really impressed this committee because of the good performance. Keep up. Thank you. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kila mubango ya Safaricom ya M-Pesa sokoni kampuni ya initirimanite na bonda na jenzimi rundene yare munone ndibedrite bakera kiabura bomba gukirania kaita ino kauni bakinyete chuka na gukirie kuruna kinyabana nkanira madaga ya kidomo kire chukuru ya secondary ya charurude yara ya kinyete milioni mwe jondiga gato nindiunga ya Safaricom na mwago yoayo. Kambuni ya waraniria ya Safaricom muthenya wa imunthi ni umbite kwigwa igikinya cukuru ya secondary ya Charuru ira interecha tigana isi gukurukira mubango wiyekene ta pamoja initiative uragomba kwigwa gukire mantu mathomo na araba umbite kwigwa bakira cukuru eno into bia laboratory bia nkuruge chiringi milioni 1 bila bikaomba kwigwa bietetheria mantu megene na mathomo mono ma science na ararimo bara bathomithagia subject ino kiri cukuru eno bakui bara na kagita ka mono indi mwankira gwinde bakegobe na kagita ka uthu gakurutana ana bacukuru eno mantu ma science. Nafunza chemistry ya, so tunashukuru sana watu wa Safaricom kwa sababu ya kutusaidia katika shule yetu. Kulikuwa na challenge kiasi kwa wanafunzi wakati wa kufanya practicals, na pia the likes of physics kukuwa na equipment. For now kuna equipment ya kutosha. Ndio arikaba Charuru bombekite kona lab apparatus ira most common ira bombeke tumira ki STEM the key one of the pathway ya simbihi ira yite ana iba komba kuboitha titration boya thai with the modern lab equipment igitendo aciari amwe na arimo bacukuru eno secondary ya Charuru bombete kwigwa bakithuchana nkero inene na bagichokera nkatho kambuni na Safaricom bakiuria aciari amwe na arito bara bamena cukuru eno nontu bakwa into taibi ende ibombe kwigwa bakiya kona bura mantu mathiete na mbere bwega na gakinya aciari bakiurio tigira ibakureta na cukuru eno kende gakura kinya nkuruki babudire mantu ameya nkiromba antuba ture ya Charuru parete anandene cukuru yetu secondary school Charuru kenda na beto bakamba kwithira baita na mbere na kuthoma mathomo ameya nontu bwa into bya tureteri Safaricom muno bana Agustin Muthomi ura atumirite Safaricom Foundation ya turetera equipment nyingi sana cha over 1.2 million tiaritoa kenda bamba kwambiriria githomo kyo ka sciences skuru enjaro kabisa eteke ona interview haraka uwiretenia arito nende aciari na aturi betu na gwina confidence Charuru ka mbokurukia na kabwide bwega ni akene tutite thai mamu mathieta na mbere nterecha Charuru tigane ici kiri kaunti ya Tharaka Nithi kambuni weno ya waraniria Safaricom iboko manite na ikundi mwanya bia ekuru kuma nterecha chuka kaunti wene Tharaka Nithi kiri mubango kumenyekana ta wethesha mama na araba kuthieta na mbere na kurutana ekuru mantu mwanya makwibukiri kundi na kakinya gukiria ngwichia ira bathia na mbere na kuruta wantu kenda bakona agantu akubuya kiri ngwichia ukurukira kambuni eno ya Safaricom. Kwa mkutano wetu wa leo tulikuwa tumekuja kwa sababu ya kushirikiana na the M-Pesa Foundation, that is Safaricom Foundation, since they launched the M-Pesa, kuhakikisha tumeanzilisha mradi wa wezesha mama wakiwa wana celebrate kuanzishwa kwa M-Pesa
for the last 15 years tumeanzisha mradi wa Wezesha Mama Leo, na huu mradi utaendelea kwa mwaka mmoja kutoka August 2025 to July 2026, na hiyo ni kumaanisha hand in hand itashirikiana na Safaricom kuhakikisha tumeelimisha wamama wale wako kwa biashara za ukulima za kuendeleza kutoka mahali tumewapata na kuwainua juu. Inara kinyamu jewa mutindo na ukirimbe umbithi ba jenzi barabethagirwa bekiri boda boda wanoba umbite kwigua bekomana na kambuni weno kiri muthango na gukumenyekana ata M-Pesa sokoni kenda kurutanwa mantu mwanya megenie na bora bakemenyagira rero baumako bakiona mutingo bekiri bikibiki na ginya mantu mangi megenie na kuithia kamuthithu kiri Safaricom. Big kwa bodaboda ajali hutokea, ni vile wanaweza chukulia vile ajali ikitokea, na pia tukawaambia about safety. Safety inaanza na wao, vile waanze kuvaa helmet, hizo vitu zote, na pia wakinge watu wengine kama vile wao wanataka kuishi. Pili, tuliwaletea M-Pesa products ambazo zinawafaa wa watu wa bodaboda na pia wale wajenzi wengine ambao wamekuwa katika hii forum leo ambayo imekuwa ya bodaboda forum. Tunawaambia kwamba pochi la biashara iko hapa kwa sababu ya biashara yao, wasiweze kurivasiwa pesa, kwa sababu tumesikia feedback mingi kwamba wakitumiwa pesa na customers zinarivasiwa, lakini ukikuwa katika pochi hapo hakuna pesa inaweza rivasiwa. Kiripoti la Ndoto cha Weru, Mbita wa John Thiga. Burgamiri uwe moya agite Grad Expo mutithi na mwerekeria munene wa gikundi kia mazao Peter Karanja iboreti arimi na wati mbarubangi guchumiria na nambenene kiri mwonania ya Mauritani ya mwaka yu. Agite Grad Expo ni mathomo maria mekaga o mwaka guku Agitech Seedlings mutithi na mathomo maya mambiriirie ya 2022 riria twahinguraga kiganda giki kia Agitech Seedlings. Ndio twahinguraga kiganda giki kia Agitech Seedlings ni twetire anyiti itemi na stakeholders tuka tunyitanire nao niguo tuthondeke githomo na niguo tuhote kwera ithia arimi ati ni twahingura kiganda kieru. Antu betu Bamiru arimi bonthe nkubucokeria ngatho nontu bwa support iria butwezaga ta Agitech Seedlings, tukaigua tukenete sana nontu bwa support iria butwezaga. Ndina ngatho nkibwira na kubukaribisha kubwira tukethirwa twina Agitech Expo iria kethirwa tariki 2, 3 na 4 mweri June 10 na bwinthe bwe karibu. Uria ukwenda kumenya urimi bwa kila kitu, itulimaga nyanya, ikoacie, mboka, sukuma na spinach, na kinya urimi bwa ng'ombe na nguku, mithemba yonthe itwetherwa twinayo. Githomo giki ni gikoragwo gikinenema tondu ta riu tura target tukorwo na arimi 30,000 farmers na nikiendaga wihaririria munene na nikio umuthi tuma na andu aria twetaga stakeholders bothe tukumitete stakeholders a sector ito ya agriculture anene yao kana aria twetaga regional managers nio tugucemanitie nao niguo turore mikakati iria tungihota gwikira niguo githomo giki kigacire makiria. Agitech Expo ni hapa. Ngina kuna te mzee wa municipality kale mutethia na watanirite na onjirithia bakambuni imwe barabe yani na bikibiki chestima bikibiki irimenyekete muno ne kumenyera rera na mujya mubango yumoyo kombithia ugendi Meru yo yanende kwithira yugitumirwa. MCA wa municipality kale mutethia nethirite akigwatana na onjorithia bakambuni ya Spyro ire kuthithia bikibiki chestima na barenda kwireta ja kaunti ya Meru araba kwa bikibiki yene chikonyi ya ngarama na kinyite kuthukia rera ta cha maguta ja beterori tibeterori na ndetu rienda utumira stima and the like ndethwa nkiona opportunity ndeta Nairobi tonana na investors baraba kuthithia bikibiki ria gwitwa Spyro motorbike na ndetha yu geta Nairobi 90% ka 80% ya bikibiki ri gwita ni electric tubati uchuria dhatu ina tutigika ina dhatu tuitite. Why electric is simple because electric is the way to go in terms of affordability, saving the environment and now changing the whole shape.
Where we are right now, you can actually hear the noise pollution created by the ice bikes, the petrol bikes, and our Spiro bikes are super silent. Kingi bariuga ni untu bikibiki chirenda wikiro mwankine jwa stima kenda chikomba kwithirikirita ngugi bakethira bakethithitwo bia wa Jamiru biria baugite bikareta ngwikirembe wimbithi na kinya bakiuga ichunje bia bikibiki ji bitethira bire na umo kubiona kana kwithira kuri na umo kuthondeka bikibiki ji wana chiathuka Kambiria station yenu ya Omiru bakatwandikira na Bamiru bakambiria training kuitana antu betu bakatithithia nambi ku market no na betu twithithia substation cia guchanji thimu cia bikibiki cia chanja iro aja ko twathithia Momiru town aria tuthithia petrol station na twathithia ingina ajojo. We are looking forward to setting up here in Meru County and to ensure that we showcase the best of our abilities in terms of availability of parts, in terms of availability of the technicians working with the local technical teams to ensure that the bikes are well maintained, and also the cost of acquisition. We are partnering with commercial banks to ensure that the cost of acquisition is very, very low. And the parts are very affordable because the bike has very few moving parts. So you need to just repair a little bit of the consumables, which are like the tires and just the normal services. Now it saves you close to about 35 to 40% living with a Spiro bike as compared to the petrol bike. Mudiene kiretithia bikibiki ya Jamiru ni barombete mbere bikibiki thatu kuma kiri kambuni eje kenda bagaitegera ketha chikabaguna kanari no monka twambe tuigwe uraigwa operate so bagwitikiria bagatwa 3 bikes to test na tukajukia a few chairmen twitana bona aria chigo processor Nairobi kiri plant tona uri kuthithwa kenda tumenya kethera tuga shift kiri electric tumegi petrol nontu wa pollution. Mamugutano gicigo mbunge kia North nkiripoti rateto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare kuma taunine iranene gwita nturene kubona bona ne gintu theatia uthamiona nonto ichire na kwithira nindi ikiutha kiogendo mana bu no mona kwithira kwina bonda ni kitharimo kwina mpanga ira ithirite kiana kia murumo yo ya kwithira we muchemanio ne kirasi ne okeria wetika thimugo kamba wethere yokuruke nonto murumo yo nindi yotikureka ende nturene imwe nindi ni kwithira chitetha kibonene nonto ichethera kinyi kimenyetha kianto ni kaita kama wikiria na yangi bagutabarekia nindi kinyankuruki ndene ya machuku na chibitari ichi chiethereke kinyela kabonene kinyankuruki kumenya na murumo yo bamobaitithia babikibiki nindi bakiwa murumo yo na kugemia ku iswaga ekinande ukiruta unine chetu nindi ni ontubwithirite bwikara kolana mwanikitwa ndeto Martin Mugambi aina rono mwanya murumo yompanga. Itemanagia kugitania na gukerania mataoni matura na nkinya njira cionthe ikiraramaga miraramire na nkinya miraramo minene gicio ntubura butwikite thina mpanga na nkinya kinyamara kiria kari ntugo gwa ntugo gato chokerete na rugono rwetu rwa mwanya mururumo kana muraramo wa mpanga ndeni ya nthiguru ya Kenya batwire kiri mpanga na thini ya gituma kiumanetie na bikibiki exhaust cia chire mbakure exhaust indaje yena nkinya exhaust chingeire mbaramia wabunka kwegwika mururumo yo kiri muthithia bikibiki kule bikibiki gakoroka wegweta ka kwamba kuma cori rugitoni ukeja yathirikiria ni sauti nija torokirie matu tani mato ne maurire
no ntubwa sauti unenene muno imo ukegujagona ya koloko kambire kwigua mbogogo Gumakiri aringi biashara athithia bikibiki bara bangi athina njira atori macukuru na nkinya macibitari bikibiki ino cia batwikire kinyamara na nkinya kangata murimu egego abagate umbako mama ntoto kona nanga kana nyomba ro ino be yatha kumire akona toro ate umbako mama ima bikibiki ba umakiwa ngo thokoni mono na to mona kwekangi kare waona kagirekete ibikibiki u manto mama bikibiki kuma kwambiria kweja jambiria kuongera kenegene ko muno makiria ntone ndute maflas no ito maflas uya irenegana na ikola jono tuko mo kenda kwa gatoro makiria muri ya town otoma kwa na thimo tewe kolokete no kuwe gamba nonto the maflas the noise is too high na this issue net area ryo muno ya tweka babazi go shock ya gesheria bo yugete atiri wethero wena mafla na ena silence kidone ngari nekanda nto bamba kwegujana marinyani na nkinya nkurungani cia mataoni mwanya mangara njini kora bikibiki ino ciomba kwethirwa igikorothorwa kwara mwana nkinya kunene exhausti twaraniritie na makanika bara barutaga wira eno emwe kwa emwe kenda gutwathira bura githiaga na mbere bakiugaga tiga kuri bwithagirwo ri mwago kiria thithia baingi babikibiki na mbitagwo Anjei ninde bakuragira riu niro tukuga bikibiki jakoragwa kenda ya sauti nene olore kuntu tamajira kana kuntu takabese akeguja bikibiki ni jite ni gintu ta style kwendera kigwe ukende thika ora no sasa ukende tika rume na inya no sasa nige kula kwa mafula ndani kende gondokaga ulole kuntu kula yake kuja sauti yomba ko yokia kintu tethale mo kumemodify na kumeruta na gusokania irwa baime akolo ni ntaba gutwikira ni bakonda sauti nene na lile dieta ni gola go ingelo igakolwa ikambile kuita sauti nene mtu akora kakora exhaust kana gaituragwa exhaust gaituragwa Oka golengelo nongo ijengwa kulile. Ino ingenkona tie protrudent kana exhaust inda aja buru. Nata iro dakwa. Asubalo. Eke golagwa. Kogu tiketa exhaust chonde chia. Sawa. Ali. Kuta jeja kwa jeja twin one. Amona matheta magituma na nkinya mirara moya bikibiki no. Thithia ba bikibiki baingi baugite kurara magukuti mwago indi igwikagira bikibiki nya kumenenkera mwago na nkinya kumikira rwiro untu bura butemaga baumba kwithirwa bakiona mbeca nyingi gwa kagita gakubi iro ina pa uteke barie titaye ana era morigo gutejule mago kama tentole na tentole tonga elimari mwake elimari mwene etero ena mainya mare manene Oteona tangari iji ja masindano le oteona ne ona je sauti nene kenda yomba ko matoko gule no kama tameligo ni customer au miriraria ukiringa akusta togu uria ya piki tu ya kinyo no etho elugire tene ya kinyo tontu balbuja ina space kana kamwanya bro onaga for example tagutwika ngenji ya balubu ande lo se waseta balubu tapet inde wasieta yati igatuka ina ngenji ene gukurukira area into ile ne yote na ngenji no tonto exhaust na etho endugoku temwago tonto inde abikibiki era ukathoni customer kanende boka mazitantu tabaira to barato balito no kama zitabaratu balito bikibiki ela na mafula etiomba kwetwa gita kirima spin ni tongurukia eno mbakure tonto no mbakure ikerwa ikuta meluke yonde irenge no tomapure ikerwa kiwata meluke yonde ko ndeni ituma windi ya gutwekira ati mtou nwa thoko mbesa nyingi akadia so kambeli ojongi tonto yakinya kirima nika wata kauna ne tumba kuiteskirima spindi tonto ino ngena yo iremba kure ikama kwetwa gita spindi tonto itekwinga meluke mingi nkoroki. Thank you. Uyuri muthia wa gichunche gietu kia mbere kia rugono rwetu rwa mwanya mururumo wa mpanga muthenya uyu ngi tukaraniria na atongoria mwanya baria ogobori chia rugamiri baikundi bia bikibiki na nkinya mabicha mamara matuthiurukirite kenda kumenya murugamo wago ngikuretera rugono rwa mwanya mururumo wa mpanga kuma gicigo mbunge kia Marambita gwa Martin Mugambi.
Minister Oriri Ngweba Mwingi Geoffrey Ruku oretie kariba mbere South na county yonthe hembukuye thirikari ya Kenya Kwanza na kubera bagiyetikirie ninde kunjurania siasa nikenda bamukira witi na mbere ekere mathikono ya mwe Ruku na ugite akariba mbirite kugunekana wathani wa Rais Ruto akiongela thirikari kithira igita na mbere kuingia mawiranayo kira Kenya. Minister wa Public Service niwe Geoffrey Ruku yugite ekari na atongoria a kaunti ya Embu ni makuthi na mbere gukorwa thiini wa thirikari niguo mirandi ngurani ya uthii wa na mbere ikinye thiini wa kaunti no. Ni yugite atongoria aria marenda iturwa cia utongoria kithurano tuthiite mari mwena wa uregani ti makorwa makithurwa. Yule ambaye anataka kiti kubwa ya gavana na tunamjua na unataka kupeleka wananchi ya mbere community kwa Munyoro, sisi we will not support you this time. Hatutakupigia kura tukiwa jamii ya Wambere. I don't want to say that categorically. Juu hatuwezi enda huko unatupeleka, lakini kama unataka kuingia pande hii tutafanya kazi na wewe sawa sawa. Yes, na tutasunguka hii county sawa sawa kila mahali. Goko akiuga thirikari nene ni rumitie muno urumwe na thayo wa bururi. We in government, our vision is clear. We want to take our community and country forward bere ili Kenya ikae sawa sawa. Tuweze kujifunia tukiwa kitu moja kama wananchi wa Kenya. And come 2027, hakuna mtu mwingine atashinda. Is the president of Kenya, William Samoei Ruto. Agitesanagiria miario ya teti amwe na wa uregani aria marasukuma ayuthi kururungana na gugusungirira mbara na uthukangia wa indo cia mwingi. Hiyo ni serikali ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo wale ambao wako na vitina, wale wanachochea wananchi, wale ambao kazi yao is preaching anarchy in the Republic of Kenya and also in these corners, we want to tell them we have no space for them. And more so, this community has no space for anarchy. We want peace, we want to tuishi pamoja. Na natoa shukrani mingi sana kwa vijana wa Bere North ambao wamekataa kuchochewa ati waende maandamano. Areti miario ino ari mathikori mwena wa Gikuyari thiini wa gicigo mbunge kia Mberi Iguru. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ikundi kimwe kuma Somali vedreti ninde bakiri bwetha kiendionga yao yantuko ithato kuthoma ugwiti ngwene ndene atharakanithi muno kiri mubango yao yani boirio kiri machukuru kiri mubango yo chukuru iguraga bya kuruga kuma kirari mintorene onto kugura ome kana kuraya Martin Mugambi nandatwe. Gikundi gia atongoria kuma nthiguru ya Somaliland bekinyitie ndeni ya nthiguru ya Kenya mono kaunti ya Tharaka Nithi kenda kuthoma na kugwata moteana maume mwanya iguru ria ureri ibu aritwa kirima cukuru na irio birabire maturani. I'm visiting here in Kenya to get home crossing school feeding, which is experience in order to get experience from Minister of Education of Kenya. That's why we are visiting this county today. Bekinyetie obichinia kamishina David Gitonga bariuga mutaratara uyu mujeru ureri ibu aritwa na irio birabire maturani kwao no kurutha bwega ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ukiringithanwa na guntukura konge. It has been found that the program has been successfully been implemented in the county, and a good area for benchmarking for the country like Somaliland, who are currently initiating the program in their country. So I think it is a positive thing for us to be one of the counties that are doing well in terms of the school feeding program. Kiama giki gitongoretwe imwerekithia wa kithomo kaunti ya Tharaka Nithi Bridget Wambua ariuga macukuru makiguragira arimi barabara maturani irio kenda barugira aritwa bugatiga matura mari na mbeca na bagitethagia kithomo. Schools are given cash transfer, and from that money the schools are expected to procure
food supplies from the local communities, and that one has really increased enrollment in our schools, and it has also impacted positively in as far as retention is concerned, and also contributed to completion rate. Because once children are sure that they are going to get a meal in school, they will always keep attending school. And that way, they end up completing and also transiting to the next level. So, we really appreciate this team. And I want to believe once you visit our schools, you are also going to learn a lot from what we do. And also for the farmers, I also want to encourage them to keep aggregating, to keep farming, so that they can be able to supply steadily to our schools at all times. Otherwise, it is a good program, which is benefiting both schools and the communities around the schools. Kuringana na mwerekithia wa kithomo ndeni ya nthiguru ya Somaliland ariuga barienda gutigira kithomo ndeni ya nthiguru yao gigukira na gukaratagia kaunti ya Tharaka Nithi na nthiguru ya Kenya. We have similar project which implemented as a pilot project in Somaliland, and Kenya have already used it for the last 45 years, this type similar project, and they have already succeeded, and we need to get experiences in order to continue the implementation of the project in Somaliland. As Ministry of Education and Ministry of Agricultural Development, we are working together this project with the CARE International. CARE International has implementing pilot project of school of home ground school feeding program in Somaliland. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Akaribu idhanja wandine njege mbe Central bona neitege kino ikinene nyuma ya gwikirwa gita bakiathira nkoroki baugite nende weru bagita ke bokathiria wagagia bokaria bura bwethirite bwikujiro ntereyu bachogete nkatho no tukinya gita ke bogwete bakikongela kana kiathuma biashara chochi thirikirito mwanka mathaene yotuko Marion Karugi na ripoti. Baani ya Karibantora ya Idhanja wadine Gembe istigishone kia ubunge kia Gembe Central na basi umeriti osokeria nkatho MC wata itasi murethi wijikene akaba mure wamona gavana wa Meru Mutumanto Ethingia nonto bobekira kitakia kumurika utuko Italia bakware atetheria nene kunisia wamba burabo tabarikitie nkuluki baikenera barabara ya Idhanja ira MC wa murethi ababwetherete okuluki sani thirikari ya Mutumanto Ethingia no tubogwethera tweke tatari alami twene othai tutari aketatu na kia bautorua thirikari ya Mutumanto Ethingia twene obamba tubamba ndakawe na kiama yake no peo kinyake ama utakwenda kawera na kinyetherwa ntomaruare awe Mutumanto Ethingia no twenoe bana more kumatoko watana beko watana na more thai twena wero thai twekuluga tukwenete kayo tuko tena tukae tuba kwa bitu akija monka mosie twena wero barabara tekinya sunderele na wero tukwa thirikari ya Mwangasa tomera kumaruare twarere na twarere mheshimiwa ngore tumupongeza mno no ntubongwera turitirete otwegereta na security thai na kinya thai barabara ciongo ni bwete ngondele ntumondali wengo thai no twenjera twathanithia njira murera tubwetheretie wathanine na kana batira egirete thai ukuma kwa hiyo kwa mheshimiwa Ethingia akaibua bwa twenyuma yake kwa support ya agency mwanka ngabana renge turariete tumbulemete mheshimiwa tunonto mateso aya kulukira through kawira Mwangasa lakini thai njira cia tucienje cia masinani motuma murethi aisasa kabisa na antu bake araria kuranithio na antu nonto bwa ngavana kwethira we bate na ngwataniro antu bona yaka murethi atende to turutira ngwe lakini antu ba Gembe Central murethi no turutira ngwe murethi twamucoke kwa piga 2027 bena ngavana Mutumanto Ethingia kaitene ukauni bonanite kumeneria urorari ngavana kawira Mwangaza na kiama kiawe
kiramba kuanikia family na kuabatike watambaru bakaini ngavana Mutuma rwendone rwa siasa ndalo lio mathirikari rari kunirari ya thirikari yeronde rotenda kuona kana kaeye tuweretu sana twarika na boratheri mwendali twarika na bororo era sinaiva makawera bati kuwa no peo elenge yeta ko launch kiama na kuruma moneto ata kuibo kinyandoni ya keruma Mutuma ewa kuruma Mutuma kumara kuya mera ratara ya white tukumane toto unato kerete tukumai barabara kaiweta swa rwena cito kudorerwa thai ithirikari yetu ya Mutuma ntwethingia kinya 2027 Mutuma to no bamba tu bamba kumaya wakuma babu twetio tokere gorenge katowere tuive tutwanerete elali yake yake amakio to itha metho awere inge koro cia mwere kura thai inge koro twerende kwera kawera no peo kya magera kawera turairitike family kyaro ina na tono ina ito matue na mukoroge na mure otogenda no vete geriga mauka kawera no vete geriga mauka kawera ko batue mantu ya utokorea nayo tokorea na mantu ya mama toto banandrama inkoromba bantu bara thai bawetie ite bakuma MP MCA senator to wate kya magenge kitikuga kawera kya maka family nkiripotera Weru TV kumembe Mbito Marion Karugi wa Kenyua. Right, and we want to work with Rotanirete Navatu Kinda to Chetuna Kigure to Kure Kyoko kwa wanasiasa wanapaswa kumpa rais wakati wake kufanya kazi atakwenda akiwa anaongea wetu Ismail durania kwa Gachagua tosha Ruto okay aongea kedra ikiwa siasa isimamishwa haina faida yoyote kwa Wakenya. Ongea kedra ikiwa ni mwidhalie panta kutoka Antopeto kiongoni ukweli kwa ufinsani lakini Kenya yafaa ifanywe kazi kwanza. Yemo maoni ndio mbete kuidhira yake ya ndene ya kinamba yetu yatugethia twikwa ya nio 23578 ndio bana ntwa kwithira kinyota nite na batu monkire utomba kwithira twikinya nkatho na nchine na kinya kibara bonde bomba kumbithia ndeto chieto ndi nkarikana ina ndo ryaku rekalono arikana kaye kamwe okaraka mwakalawa amba kwithira nindi bakiwata na kalawa muingirwa na ntalala ajore batatu betande grone ya Amerika uwaba ite bakatwe kidogo ntalala avera nende ontoto ita kumama orimwe na bari baiko na nyumba 30th floor sorry kana floor mirongo tatu pawa to na mina lift to gengare to the lidulunki Amerika tachoka abu idio windu bachoka ariba park ngari batirima kutena stima ko unende lift itekulitangwe vera notionto floor mirongo tatu tikento endwende omuntu aina floor ekomicha kwa yana story vetika ni rio mbere nambiria story chia nako nabo umetetiania urabarite thina baikura michetho yana aya na story yu mwanka batirie floor ekomi mabaile ambiria kwa yana story cha wikanira moyo kubaibwe kauo tokakwa moyo kenda bakabira baitia floor inge ekomi wakawikia obatato ambiri oba story choba unanga moyo buru onto barithira batierie flow ekomi yake kalawa oniamba mberie na ndenda kwambiria story choba unanga moyo amwira kira mweyewe betikaniria onto mwe ontalala nwako meaya tene na bae manto ya karaya baitie flow ekomi ya story yu mwingiro onto na iche baibo nkorokie bonde na bae chuo na bekire moyo kalawa vera betike rimbo ya kalono kamwe kakai bamwira kira na bakira baitia flow ekomi talala are kyamwengero yukirie uambiria baibwekie baitia flow inge ekomi kalawa vera ontiburere mboa kasturi kakai tureo na rande amba mberia na turato tethoki mnoto eta tukithuka bari ukinya flow ya 21 kalawa vera na story re ndipo butekwenda wiko buru chabi cha nyumba yetu kumama chiengarine
ko methira buke na mauru ringi mwanka ground floor kana ne atabuongwa tekwenda kuwa pamamire murangone nduoche mania nabo bakwira Maureen Kirimi no kare mwanento madhidi anangetwa Phineas imana tuketha tukiona na kiumia kiu kingi Murungu ende. Ni Wero TV.